ibona umubabaro w'abantu bayo. Itanga Yesu ngo avukire muri iyi si y'imibabaro wadukize. Itanga Yesu ngo avukire muri iyi si y'imibabaro wadukize. Itanga Yesu ngo avukire muri iyi si y'imibabaro wadukize. Ijuru icyubahiro kibe ku Mana yacu, mw'isi amahoro abe mu bo Imana ikunda kandi inezererwa, kuko Imana yavutse duhawe umwana w'umuhungu, yajazanye agakiza muri iyi si. Ijuru icyubahiro kibe ku Mana yacu, mw'isi amahoro abe mu bo Imana ikunda kandi inezererwa, kuko Imana yavutse duhawe umwana w'umuhungu, yajazanye agakiza muri iyi si. Abungere bari barari n'intama zabo, bumvise inkuru nziza ku Mukiza. Yavukiye i Betelehemu kwa Dawidi mu bwato bw'inka. Yavukiye i Betelehemu kwa Dawidi mu bwato